uspostavio je kontakt sa gospodinom Pukanićem, prvo sa mnom, pa onda i sa gospodinom Pukanićem, nudeći različite vrste dokaza koje bi on donio nama u Zagreb. Međutim, šta se u međuvremenu desilo? On je krenuo u Zagreb sa tim takozvanim dokazima koje bi gospodin Pukanić trebao od njega da preuzme. Mi smo se trebali naći nas tri, da on donese te dokaze koji bi išli u štampu. Međutim, supruga gospodina Vukotića je nazvala svog brata. Njen brat je radio u Düsseldorfu u jednoj diskoteci. Vlasnik te diskoteke bio je hrvatski državljanin i ona je rekla svom bratu da je Vesko Vukotić krenuo u Zagreb da likvidira po nalogu Stanka Canete Subotića i Mila Đukanovića, mene i Iva Pukanića. Taj njen brat koji radi u diskoteci u Düsseldorfu za hrvatskog državljanina je sve to prenio tom hrvatskom državljaninu. Ovaj pozvao nadležne hrvatske službe i tadašnji savjetnik predsjednika Hrvatske za nacionalnu sigurnost Željko Bagić je došao i donio nam sliku, faks sliku gospodina Vukotića, pozvao mene i Pukanića i rekao ovaj čovjek je krenuo da vas ubije. A u tom trenutku je meni pozvonio mobilni telefon i javio se Vesko Vukotić. I počeo da priča neku neobjašnjivu priču. Ja sam rekao, Vesko, je li ovo istina što je tvoja žena prijavila? I onda on naravno osuo drvlje i kamenje na svoju ženu i od tada se mi više nikada sa njim nismo čuli. Dakle, nije vam on u razgovoru rekao da je planirao da vas ubije? On je nakon toga to potvrdio istražiteljima. Kojim i kakvima pojavit će se u javnosti, neka to objave ti istražitelji. Ja nisam portparol bilo čiji. Ali on je potvrdio ovu priču. Dobro, vidjet ćemo onda šta se zbiva s tim. Evo, rekli ste više puta da ste bili na meti direktnih prijetnji. U jednom od svojih dopisa prenijeli ste i razgovor sa gospodinom Subotićem. Jesu. Imate li taj razgovor? Ja imam taj razgovor i dao sam ga gospodinu Šolcu. Mislite, imate ga u audio formi zabilježen? Da. Dali ste ga gospodinu Šolcu? Niste ga mogli danas ovdje donijeti? Pošto sam ja na tome baš insistirao. Nisam mogli. Nemate ni kopiju? Nemam kopiju. Čudno. S druge strane, Stanko Subotić Cane, koga vi optužujete da je prijetio vama, je tvrdio kako ste vi njega u stvari pokušavali da reketirate za milionski iznos. Ne znam kojem se novcu radilo, 1.600.000 maraka, ako se ne varam, tako? Da. Kako bi prestali da ga pominjete u ovom kontekstu? Bio je pokrenuo i tužbu protiv vas? Bio je pokrenuo tužbu koja se pokazala neosnovanim. Pokrenuo je tužbu na drugom sudu u Beogradu u trenutku kada su oni njegovi prijatelji, mogu reći ovako slobodno, kontrolisali pravosudne procese u Beogradu, pa su i kada su ih kontrolisali izgubili su tu tužbu jer naravno nisu imali nikakvih dokaza. Prvo, ja se nikada time nisam bavio, a drugo... Dobro, ali evo, vi kažete ste dokaze dali Šelziju, nama ih niste... On je uradio, da, pa vi niste još uvijek istražni organ i ja sa vama razgovaram za medije. Pa ne, ali sam insistirao na tome da to što imate od audio materijala da pokušate da... Prvo, ukoliko nije napravljeno, koliko ja poznajem pravo, ukoliko nije napravljeno kazneno djelo sa snimanjem nečijeg razgovora, ono je samo po sebi kazneno djelo. Kako je ta dokumentacija postala dio dokumentacije koju sam ja predao gospodinu Šelciju, ona više nije na javnu upotrebi, ali vi možete možda preko njegove kancelarije u Bariju da dobijete to i da... Zašto sam vas pitao za reket? Sad smo došli na priču o Ivu Pukaniću. Vašeg prijatelja često slikate, to ste uradili u nekoliko navrata i kroz ovaj razgovor. Kao borca za slobodu medija, ovo su citati, neustrašivog pobornika ljudskih prava i demokratizacije ovih prostora. Ali dobar dio novinarske hrvatske zajednice je vidio i drugu Pukanićevu stranu. Ti ljudi ga slikaju kao osobu koja je bila ušla u mnoge nedozvoljene radnje, koja je imala nedozvoljivo bliske interesne odnose sa pojedincima iz vlasti, pa odnose i sa ljudima iz podzemlja. Pojedinci čak otvoreno tvrde da je Pukanić uveo reket u hrvatsko novinarstvo. Šta kažete na optužbe da ste bili tandem u tom poslu, da ste novac uzimali od naručioca nekih feljtona? U to vrijeme, podsjetit ću vas, kada je izbila afera Nacional, druga strana tvrdila da je od tog skandala pokušavala da profitira tvornica duhana Rovinj, koja je pokušavala navodno da uđe na srpsko tržište. Jedan od najvećih klijenata gospodina Subotića je bila tvornica duhana Rovinj. Najveći broj uplata nakon Philip Morrisa ide tvornici duhana Rovinj. Gospodin Subotić
i još jedna osoba koja se nije spominjala do sada, gospodin Vuk Rajković, koji je bio zadužen, kum Mila Đukanovića, za plasman proizvoda tvornice duhana Rovinj u Crnu Goru, Srbiju i Republiku Srpsku. Oni jako dobro znaju da su oni sa njima jako dobro sarađivali. Ja nikada nisam upoznao nikoga iz tvornice duhana Rovinj. Gospodin Puhanić, ja da znam, se nikada nije bavio reketom. Gospodin Pukanić je u ovom slučaju vršio društvenu funkciju istraživačkog novinara i poginuo na braniku te svoje funkcije. Naglašavate to u ovom slučaju? Ja ne znam druge slučaje. Znate, ljudi su napisali da sam ja bio partner ili finansijer Nacionala. To nije istina. Mi smo imali samo prijateljske relacije. Nikada nikakvu poslovnu relaciju nismo imali ja i gospodin Pukanić. Jeste li sarađivali tokom afere Nacional? Tokom afere Nacional jesmo, jer govorili smo o tome ranije. Trebao je biti nametnut meni strah, kao njegovom prijatelju i kao nekom koji je poznavao Crnu Goru, da bi se uplašio gospodin Pukanić. Jeste li radili za nečiji račun? Pa ja jesam od avgusta 2001. godine. 9 mjeseci sam radio za račun Europske unije. Kao savjetnik advokatske kancelarije iz Amerike koja je zastupala njihove interese pred sudom u Njujorku. Tada sam vidio, pokupio, analizirao veliki dio informacija koje je na kraju krajeva imao i Nacional. I ta tužba je dobijena. Europska unija je dobila tu tužbu i o tome postoje materijalni dokazi. Postoji moj ugovor sa tom advokatskom kancelarijom koji je dostupan javnosti. Kako to da u regionu, osim činjenice koju ste i sami naveli da ste hrvatski državljani, kako to da se samo ovdje osjećate bezbjednim? Mislim, nije ni Hrvatska baš oaza, evo, baš tu je ubijen, je li, vaš dugogodišnji prijatelj Ivo Pukanić. Pokojni Zoran Điđić, koji je također oštro optuživan tokom afere Nacional, je također tvrdio da ste vi u nekoj vrsti dila sa hrvatskim vlastima. I tada se pričalo da je duvanski posao preseljen na ovu teritoriju i pod okrilje Hrvatske. Pa vrlo je lako to provjeriti. Ja mislim da tog duvanskog posla ovdje nema. Toga ovdje nema i to je lako provjeriti. Ali opet kažem, velika količina pitanja, odnosno objašnjenja te vaše funkcije Živoljevog advokata u ovom intervju, dolazi iz jedne jako dobro pripremljene, moram to reći, kampanje koju je vodio Beba Popović iz srpskih medija, a koja je nastala kao krizni menadžment na pisanje Nacionala. Vi morate shvatiti da u 5. i 6. mjesecu 2001. godine, kada su se pojavili tekstovi Nacionala, da su se preštampavali, fotokopirali u Beogradu, koliko je javnost imala glad za tim informacijama i da se vremenom, kroz sve ove godine, sve što je objavio Nacional filigranski poklopilo sa istinom. Dakle, o tome moramo voditi računa kada govorimo o tome da je gospodin Popović vodio jednu kampanju u ime gospodina. Ne znam što da vam kažem, mi još nemamo ni jednu pravosnažnu presudu vezanu za aferu. Pa to već morate da pitate pravosudne organe, ali ja mislim da je presuda u Beogradu da će vrlo brzo da uslijedi za onaj proces koji se vodi. A dobro, evo vrlo brzo, to ćemo da vidimo. Protiv gospodina Subotića. Kažete ali opet kažem, pitate mene, ja nisam portparol bilo kojeg pravosudnog tijela, a za to vaše pitanje da li se osjećam sigurnim u Crnoj Gori, ne svakako, a u Srbiji sa određenim garancijama srpskih sigurnosnih organa, ja sam spreman da svjedočim u Beogradu, tako da ne vidim nikakvog razloga da izbjegavam institucije. U vrijeme afere Nacional i u nekim aferama nakon toga, vlasti u Podgorici su utvrdili ovako, izvanično i nezvanično, da ste instruirani od strane krugova koji rade protiv crnogorske nezavisnosti. To je bio jedan od glavnih argumenta. U tom su se kontekstu često pominjali ambasadori Engleske i Sjedinjenih Američkih Država, Charles Crawford i Montgomery. Kakva je bila vaša priroda odnosa sa Montgomeryjem? I koji je, kako ste i sami pričali, sa vama i sa Pukanićem dijelio neke strogo povjerljive informacije o nekim navodnim Đukanovićevim računima. Govorilo se o nekih $130 miliona. To je ono što pominjete. Dakle, gospodin Montgomery je bio prijatelj sa gospodinom Pukanićem. Teniski partner, prijatelj. Tokom njegovog ambasadorovanja u Zagrebu oni su se sprijateljili i dobro su se znali. Ja sam gospodina Montgomery upoznao kao saradnika gospodina Gelbarda. Ja sam još tada bio u politici kad smo se mi sreli. Kasnije smo s vremena na vrijeme nastavili naše druženje u Zagrebu i razgovarali na različite teme.
Gospodin Montgomery je nakon Zagreba bio jedno vrijeme šef misije američke koja se bavila Srbijom i Crnom Gorom, prvo iz Budimpešte dok Milošević nije pao, onda se preselio u Beograd. I sretali smo se dosta puta u Zagrebu i govorili na razne teme. Jednom je to bilo i vis-a-vis tekstova koje je objavio gospodin Pukanić. On je doslovce rekao u hotelu Intercontinental, sreli smo se nas tri u lobiju, sadašnjem Vestinu, i rekao je da se nalazi službe koje on pripada, to je diplomatska služba Sjedinjenih Američkih Država, poklapaju sa onim što piše Nacional i da on zna da je na jednom od računa gospodina Đukanovića nađeno 130 miliona maraka. Ste vi vidjeli taj račun, samo prenosite Ja sam riječi. vidio druge račune gospodina Đukanovića, ne taj. Imate ih. Imam brojeve, da. Imam brojeve i imena banaka. Možete li nam to? Mogu, da ću vam i to. Vode se, znači, na Đukanovića. Vodili su se, on ih i zatvorio među vremena.